Так dostlar. İkinci zakazga geldik. Поверните налево, а затем поверните налево. Вы приехали в промежуточную точку. İkinci zakaz, üçüncü zakaz, dördüncü zakaz. Tak biz üçüncü zakazga geldik. Üçüncü zakazdan zakaz biraz, dördüncü zakaz kaldı. Üçüncü zakazı verip çıktık. 4-5 yolu, 5-6 olsa çalıp жатtık. Hazır hem dördüncü zakaz kaldı bir kep. Сонун экен, кайсы сом? Мыналар. Муда болуп атат мыналар. Кайсы размер экен? Ана размер келинчеринин таңдасы. Так. Dördüncü zakazı verdik, tartkan jokпуз. Ondan soң регистрацияга жакын кеп калган экенбиз, келип продлениени алдык туугандар. Эми дагы дальше жандырабыз. Так, Апрелевкадан 4 точкага келдик туугандар. Улица Декабриста, проспект маршала Жукова. Дальше. Заказ итог 1654 kaldı. $500'ga dagы bir iki şokolatlap kep tutабыз. Так. 6. zakazımız oldu. Gazımız düştü. 22 minut 13 kilometre. Так. 300 kança bulutlandı. 554 tur. Машина готова. Мехвод, поехали. Через 200 метров. Доставка нет. Поверните направо, а затем поверните налево. Так, 6. zakazga geldik. Bir paket konyak 16.000. Daha bir zakaz. Так, стоимость. Да, сейчас посмотрим. Так. Московская улица, Татьяна, парк. Спички.